बे मन्दिराव फट' आरो भिडिअ खालामनो मोननाय नङा फट' साफायनो मोननाय नङा आरो लोगोसे भिडिअबो खालामनो मोननाय नङा नङाबाथाय इलिगेल एक्सन लाजागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव सासे बर' दैदेनगिरिया पुलिसनि केस होबाय आरो लोगोसे मोनसे खौरां दंबावो बे खौराङानो जाहैबाय आसामनि हाग्रा बिफाना बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सासे मुस्लिम आइजोखौ गावथारदों आरो लोगोसे गुबुन 5 मुस्लिम सुबुंफोरा गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जादों खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय गिबियावनो जों सावरायगोन जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बा आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सासे मुस्लिम आइजोखौ गावथारदों आरो गुबुन 5 मुस्लिम सुबुंफोरा गुलि नांजानानै जखम जादों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बुरा सापरि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव आयेननि बेरेखा होस्रांजानाय हा होस्रांजानायफोरनि हायाव थांनायाव सासे आइजोआ गावथारजादों आरो गुबुन 5 मुस्लिमफोरा गोब्राब जखम जादों थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रहिमा खातुन आरो जखम जानायफोरनि मुङा जाबाय आहमेद आली रामजान आली शामशेर आली आरो फातेमा खातुन सासे आइजो दङ जखम जानायाव आरो थैनायाबोथ' आइजोआनोखा थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय राहिमा खातुन दा बे जाथायनि सायाव मा जाखो मा माखो बेखौ मिथिला जायखिजाया बिसोर सुबुंफोरा आयेननि बेरेखा होस्रांजानाय जायगायाव बा हायाव थांदोंमोन बेनिखायनो हाग्रा बिफाना गुलि गावदों आरो बे गुलि गावनायाव बे जाथाया जादों जों दा नेक्स्ट सावरायगोन जोंहा बे केदारनाथ मन्दिर बे केदारनाथ मन्दिराव मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारदोंमोन आरो बे भिडिअनि थाखायनो बे मन्दिराव भिडिअ खालामनाय फट' साफायजानाय बा फट' साफायनाय भिडिअ खालामनाय बेखौ बेन खालामदों सासे सिख्ला ब्लगार जों बायदि भिडिअ बानायग्रा ब्लगार बे सिख्लाया गावनि बयफ्रेन्डखौ भिडिअ खालामनानै जेनेबा ब्लगार नालाय भिडिअ खालामनानै प्रमिस लादोंमोन बा प्रमिस बिदोंमोन आरोना समायखेरा लादोंमोन आरो बे भिडिअआ गोबां गोसारदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो बिनि उनावनो गोबां सावरायनाय जादोंमोन आरो सावरायखांनायनि उनाव बे थांखिखौ केदारनाथ मन्दिरनिफ्राय लानाय जाबाय केदारनाथ मन्दिराव नोंथांमोना जुदि थांनानै फट' साफायनो सानदोंब्ला बा भिडिअ खालामनो सानदोंब्ला सांग्रां जा नङाबा लिगेल एक्सन लाजागोन अब्ला जों दा फैदो जोबथारनायाव सावरायनोसै जोबथारनायाव जाबाय जोंनिया बर'नि सासे दैदेनगिरि कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ पुलिसनि केस होबाय क'क्राझार पुलिस बादायाव केस होदों मानोना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दाखालि साननैसो सान सिगां गुवाहाटि नोगोरमानि मियाफोरनि सायाव बा मियाफोरनि सायावनो बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन मियाफोरखौ बोसोरसेयावनो फोजोबगोन मागोन बायदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो गर्जन मुसाहारि बिथाङा पुलिसनि केस होनाय जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव अब्ला लोगोफोर बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो কথা আৰু খুব লজ্জাজনক এজন CM দ্য দেন CM অফ আসাম ইমান ডাঙৰ মানুহে এনেকুৱা ঘৃণনীয় এনেকুৱা ডিৰগেটৰী ভাষা যদি ক'ব পাৰে যে উজনিৰ ল'ৰাসকলে যদি ওলাই আহে আমি 1 বছৰত মাজতে মিয়াসকলক চাফা কৰিম এইটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ভাষাবোৰ কেনেকৈ এজন CM ডাঙৰে ক'ব পাৰে গতিকে আমি খুব দুখ লাগিছে যে আজিৰ তাৰিখত তেখেত মিয়াবিলাক চাফা কৰিব কৈছে তেখেতসকলে অসমীয়া নহয় কেতিয়াবা কৈও চাগে যে বড়ো ল'ৰাবিলাকে আগবাঢ়ি আছে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক ক'ত মৰি আছা আদিবাসীসকলে আগবাঢ়ি আছে আমাৰ ল'ৰাবিলাক ক'ত আছে তেনেহ'লে আমি বাকীবোৰ অসমীয়া নহয় এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যদি অসমখনক বিভাজন কৰে সঁচাকৈ অসম কেনেকৈ অসম হৈ থাকিব সেইটো খুব দুখৰ কথা সেইকাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা এজন এজাহাৰকাৰী হিচাপে সাধাৰণ সম্পাদক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ব্লগৰ এজন প্ৰেছিডেণ্ট আৰু বোৰ্ডৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতসকলে তিনিজনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ ভাষা যে আমি মিয়াসকলক চাফা কৰিম আৰু সেই কথাটো একেবাৰে সংবিধানিক কথা নহয় আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ মাজত খুব মানে উগুল টুগুল আনিছে ইয়াত মানে বহুত কনফিউজন এইটো খুব সেনচিটিভ ভাষা সেইবিলাক CM ডাঙৰে ক'ব নালাগিছিল ইয়াৰ কাৰণে আমি FIR-টো আজি দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে খুব দুখৰ কথা আৰু খুব লজ্জাজনক এজন CM দ্য দেন CM অফ আসাম ইমান ডাঙৰ মানুহে এনেকুৱা ঘৃণনীয় এনেকুৱা ডিৰগেটৰী ভাষা যদি ক'ব পাৰে যে উজনিৰ ল'ৰাসকলে যদি ওলাই আহে আমি 1 বছৰত মাজতে মিয়াসকলক চাফা কৰিম এইটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ভাষাবোৰ কেনেকৈ এজন CM ডাঙৰে ক'ব পাৰে গতিকে আমি খুব দুখ লাগিছে যে আজিৰ তাৰিখত তেখেত মিয়াবিলাক চাফা কৰিব কৈছে তেখেতসকলে অসমীয়া নহয় কেতিয়াবা কৈও চাগে যে বড়ো ল'ৰাবিলাকে আগবাঢ়ি আছে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক ক'ত মৰি আছা আদিবাসীসকলে আগবাঢ়ি আছে আমাৰ ল'ৰাবিলাক ক'ত আছে তেনেহ'লে আমি বাকীবোৰ অসমীয়া নহয়
এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যদি অসমখনক বিভাজন কৰে সঁচাকৈ অসম কেনেকুৱা অসম হৈ থাকিব এইটো খুব দুখৰ কথা সেইকাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা এজাহাৰকাৰী হিচাপে সাধাৰণ সম্পাদক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ব্লগৰ এজন প্ৰেছিডেণ্ট আৰু বোৰ্ডৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতসকলে তিনিজনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ ভাষা যে আমি মিয়াসকলক চাফা কৰিম আৰু সেই কথাটো একেবাৰে সংবিধানিক কথা নহয় আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ মাজত খুব মানে উগুল টুগুল আনিছে ইয়াত মানে বহুত কনফিউজন এইটো খুব সেনচিটিভ ভাষা সেইবিলাক চিএম ডাঙৰে ক'ব নালাগিছিল ইয়াৰ কাৰণে আমি এফআইআৰটো আজি দিয়া হৈছে